Kamale lunga media le ile opi o a. Ai se me au kuso, ke langa se ke mea penga au kuso le makanga se tema. Na longo ele o leo lauri. E FAALEAOGAIGA inga meia. Dismiss. Ele ka konginga leo ele FAALEAOGAIGA leo mo mal mea. Ingo abako ang kapenganga I o FAALEAOGAIGA leo ye lua. Ke enga leo makomsing. The point kong wale dea lai o ngā whaiaku le whamakalanga a matatou whapene iai. Le iloa mai e tangata ilo I nei Samoa a ia tala whai mai te ena leo ia le murimau a Sam. O le mea tonu a lea len whai atu. On what ground o te ena leo le lava whamaumaunga? Or because the evidence that the wava ai lato e onga e afia isa ngaka. I'm not going to talk more on that because o lewa loma ia lewa maka ia whakatangonga maka upudia but polenga ia tangata Samoa le iai o le vatu whamaunga o le vatu mea awhi mai leo e te ena mai e le lava moni mau. O le tala lava le tausanga umaman wharawalawe tutuku. Le lava mo li mag. Le o whamaunia mai ele komisinga o askaria le kakalunga kunyei Oh, and also le taua mai o le komisinga leo. Close the case ele lava mo li mau. Te ena. That's the word we have to remember. Te ena leo o nai le lava mo li mau. Not our words, his words. Ayo mai loa. Fa kamera nunga media. Fa songa kamale walu nunga media. Le lau vivesi e lo me. Le lau ka kofi nga oi a kia uia. Anga ska ka mai lau. E fa ya kulo le kalia ka kia lo ngan ka. Yani o le lau e fa mai anastanga tata mai le fungal minsta tatia lo mata. Are you for real? Are you serious? Are you serious? Are you thinking? O ye eso mafufa wala se tu lo le suafa lo e sa fa ye I o fa matalanga I lo fa mai anga ka mai la uri ta of ye lo I. Someone died, a young boy whose life has been just ended in seconds, and people are involved or they are fear le tele tangata, and here you are saying ka kia lo ngam ka up. Me aton wale le wala ina whai atu tūla I atu tangata Samoa le loa le maka upu le kakaunga avenu from singonga because anga le mingoi me le e ngoko fon ka upu le ngā le os from singonga le wa savadia tato wala ia o ngoko inga from kalanga la ia le o saurunga si e whamakala mai lava ko kio mai au kom ko e ka umai ko fefefenga iai. O whera o iso waka mai leo e koe sawa e koe whamakala mai. First, you said, o ke enga leo, e lo wawhi mai, ka kaulo ia la uli on ka ofi o ngā lae, ang whapio i skanga ka mai. No, e le whawalwale ala le whiunga minsta, ka ko wawa ai ala mea o iod case lea. Ala mea wakupu, wa le kali haina maka upu, ma ngā o lava, e whai mea ma ngā oi, I e kama whai lava kuwa I ale ala, whai sesi ai kia e fresh ale. No, you're not leala le pule. No. Ele o oe leala le pule rimoni ayafi. O oe o modio o MOUAKE. So you are two complete different people. So please let leala le pule speak for himself. O sa ka mai lunga media. Le lo lawa mai mamori mau. Mori mau mo. E ke enga o mamei. Like, we will continue to talk on this issue because on the mea lava ia. Bete ena la tamun mau, ai le isi me whamaunia. Le isi me whamaunia, Mea la lea, kakoa from singonga, o le kāri ari ngā. Awal pisa fulunga I, nā ki ngai fuai, a talinga o siwai ngā lai mamue. Ma mau ai whai lola ma whauwhaunga I ngā whai. Le lau ke awa sui a koa le direction ma le walunga le keisa la wari ia mele wo no ele isuia lava se me famal mole mole o te wale te ngalo ma misia oi pa fenga misia oi nei tulanga mat le nei tulanga taua
Ele suia lava, o le ngoa lava le nai mai le amatanga, o nei lava tato tal noai, o le ngoa nganga kei loa. Awale o mai kongo finga ka apule. O le si meta le afua. I fa fonga anga se tato tunu. O le lava pisa fa me ave fa msingo. Ele ma fai ona ave se mka opus fa msingo. Pea fai. Ele o yesi si o molia. Pro, are you listening to yourself? Ele nga sa kasi si awalan whainga o all case le court. See you. Kaya minga ele si o molia. Ele ma fai langa proceed lem ka opui or fa msingo. Pea le si o charge. Pea le si o charge. Ile mka opu ngai. Ile kua inga le ya le ala. Wa o like e ngai leo. Ele fa maongia me. Ele ma fai la leo. O nga o e fai ni molia nga sikanga. Ka pea fai le fa maongia. Are you with me, Limoni, the whole time? Like, seriously? Le wa FMA fo epepelo. Are you sure? Were you there? Were you there or were you not? So, I suggest you don't talk about things that you don't know. You weren't even there. None of us was there. So you can't say epepelo for inga. Ni kua inga. Moni mau mangi evidence. So, ole mea la wali o fai. Fa also kamiki kia lungo le media. Ia pressure koe ka ia i whafonga i leo. Ma pressure koe maka upo i abe kapingeka. Alala me leo kupi. Leo maua umma e malako pepelo malako whauwhaunga. Leo lau abe kama e whaalafi. E koe whai e ngisi whauwhaunga. E cover up la ko mele ngā whai. Wa a whaila assassination leo pisa ingi. E pepelo for ngā mea. Those are opinions, people. O anga opinions nga, and they are not facts. Keep that. Alfamasingonga lava e mawai ele talisao. So let him speak his mind, let him say whatever he likes. That's his freedom of speech and his choice. But he cannot prove anything. He cannot prove that what Sam said was wrong. Or pepelo umamiange. He cannot. Let defend my lava nga ia langa kad kongunga. But kakia uma makaupu nang kangaka mai o fam singonga mo avelo ya me ma kwa pepelo wa moli mawai ele va peis kanga ka ku wa inga ngala ver ka bal ka ka len so arka me kiki por kanga ka foi lena na fa so e le fai na assassination ma kwa pepelo ngi me fa fai fora ka upunga o la foi moli mau e ke e ngai moli mau ya se ya peole pesidina na vatu ala vatu ya on peol tulangan speaking like a lawyer and a judge from my MOUAKE Samoa o tala ia le ala ina tato mafua na tato woi ave mea nei lunga koe a ia o fam sinonga for my MOUAKE. No, we will not be wasting our time if it wasn't important. Afa pera e mai mau taimi a oto. Awala to te wha mai mau wala mato taimi re whai e mato mata upu. Ai tawa ina o wha pe atu. Ta pena. Ma ia tau ta pena le lei. Ma sau oe le tau tala mai I. Sau I nei. Sau I nei whai sau mon mau tustu sia I mea ia te wha mai pepelo. I'm challenging you now. Au ki challenging a mea un kupe ranga le ngia o kupe. Ia lo kar sa wanga. Ai sau. Sau ia fai sau affidavit ma tusi luma I a meo o salu ia ma leala I pule la ia so o ma mtaimi I molowo langa ele I fai ele ala ni nei tala. That's my challenge. So please stop threatening our people. Ele kanka vale kanka da kunu fa mon mole. Keep your money to yourself and buy some hairs.